Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Достор, сатууга мына ушул 5 кашка тай чыгат достор. Полукров экен, аргын экен. Данчак менен кара байырдын аргыны дейт. Азыр Маратке бир кыскача маалымат алайлы. Маратке бир кыскача маалымат бериң, тайдын жашын. Жашы 1 жаш 2 айлык болуп калыптыр. Кара байыр менен аралаш. Кара байыр менен аргын экен, Ден соолуктар жакшыбы тайдын? Жок. Ичип жеши жакшы, Жанар. Bir bastırıp koyun, Kuyruqları götürüp yürüyüştü kılat eкен dostlar. Жанар. Bir yaka bastırın kurgakka. Üçgeni den soğuluğu jakşı deyt dostlar. 4 butak uzun kaşka eкен. Toktаңчы, bir kaşkalarını gösterip koyayım. Aldı jaktarında. Kaşkazı. Kökürök butları bari taza eкен dostlar. Az bazına sürap berem. Bastırınca. Жанар. Marat ken 5 kaşkan bazını aytınчы? Bazı 155. 155 mi? Жоллор бар. Kemi olot, Кем болот, доставкалар бар. Dostlar, 155 mi kemi var ken, dostavkalar бар ken. Turgan jeri Аксыда dostlar, номерин калтырам Marat ken. Тай жакса байланышка чыга бересиңер достор. Данчак менен кара байырдын аргын издегендер болсо, байланышка чыккыла достор.